and I have come here. And today we are celebrating baptism of a baby boy, Snowbell Angel Alfonso. And Menino and Stacy are blessed by the gift of God. Children are a gift of God, and it's a fruit of love of husband and wife. Baptism is being born in Christ. Through baptism, we become children of God. This is the responsibility of a parent along with the godparents to bring the child in faith. So we as a community, as a friend, the relatives will help you to bring up the child. 1, 2, 3. Congratulations and celebrations. They help the world to know that happy as can be. Congratulations and relations. We want the world to know how happy as can be. We want the world to know as happy as can be. दुसरेच भाशेची कुशाल काय भोगता पयलेच भुरगे आवोच्या पोटान घालताना णव म्हयने वयतो सोरोन दादा मामा आशेन रावता पडून कोणा भाशेन भुरगे इस्तोले ते पडोवंक देवा कोडे आमी मागता बरे भाशेन डेलिव्हरी जावंक भुरग्याक आपल्या बेग वयता खुशाल जाता पडून देवा कोडे आमी मागता बरे भाशेन डेलिव्हरी जावंक भुरग्याक आपल्या बेग वयता खुशाल जाता पडून Father, mother, and Danny Susie भुरग्याक वाग पेटोयली उजवाडाची देवा कोडे मागले भुरग्याक बरी भलायकी भुरग्याच्या खोबरेक येवन केन्नाय खबर तुमी घेवची भुरगें व्हड जाताना कुशेर वेंग तुमकां मारीत सदांच खुशाल तुमी भोंवात देवाचो आशिर्वाद घेवन भुरग्याक बरी देख शिकोयात खोबरेक ताच्या येवन सदांच खुशाल तुमी भोंवात देवाचो आशिर्वाद घेवन भुरग्याक बरी देख शिकोयात खोबरेक ताच्या येवन
कांसावां घातली मिनीनो आनी किस्टेसी आपल्या भुरग्याक बालदीन दिवन वाट सुरू केली आमच्या धर्माची आमी सगळीं एकठांय जावन देवा कोडे मागया सगळीं बरे भलायकेन भुरगे वाडोंक आयक सायबा आमची मागणी आमी सगळीं एकठांय जावन देवा कोडे मागया सगळीं बरे भलायकेन भुरगे वाडोंक आयक सायबा आमची मागणी When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect Allora sì, hombre. Ok, un momento. Ehi, a parte un po' sulla davanti. Forget this small change, give me big money.